Thokozani, la idlozini kukhona abantu abakushiya ngokuthi bazokuvulela indlela. Kukhona abantu futhi abafika ngokuthi bazokuvalela indlela, kanti futhi bakhona abantu abafika ngokuthi bazokuvulela indlela. So wena ngokwakho njengomuntu kamoya kuyaphoqa ngempela ukuthi ubahlolisise abantu abaseduze kwakho ukuthi bakhona ngasiphi isimo. Kungenzeka bazokuvalela noma kungenzeka bazokuvulela. So uma ngabe umuntu wedlozi akumele udepende kumuntu wenyama. Le ndlela kamoya indlela enzima ifuna ukuthi uyihambe wedwa ube wedwa. Kube nguwe nedlozi lakho. Kukhona abantu abalahlekelwa nangabazali ngenxa yindlela kamoya ingoba ayimdingi umuntu ozokubangisa umsindo. Wena njengomuntu wedlozi ungamkhaleli umuntu okushiyayo ngoba awusazi izathu sokuthi kushiya ukuthi yini. Wena kwakho ukuthi uthembe idlozi lakho, uhlale nalo ebese futhi uyalazisa kuzo zonke izinto ozenzayo, libe ngumzali wakho, libe ngumngani kuwe. Ebese uyabona lizokufikisa lapho ngoba kukhona abantu namhlanje abalahla indlela edlozi bayilahliswa ngabangani ngenxa ukuthi angifuni ukushiya ngusibani manyana ngoba swayiyeka indlela yedlozi. Okuhamba kwenze ukuthi lowo muntu ebese phila impilo ebuhlungu ngemnandi. Uma umuntu wamoya kuyafuna ukuthi ezinye zezinto uyiqaphele, uyifunisise kahle ukuthi ziyisimo sini. Angeke umuntu emane kushiya, angeke umuntu emane kulahle. Kunesizathu sokuthi idlozi limsuse eduze kwakho. Wena ke musuku umkhalela. Kunabantu namhlanje abalahlekelwa abayini baba, bashade nabo abalahlekelwa imishado yabo. Kodwa ngenxa ukuthi bakhalela yona abasakhona ukuhamba indlela yedlozi. So uma umuntu wamoya hlungu umoya wakho, qondisisa ukuthi idlozi lakho lifunani. Ebese uyawazisa ulihambise phambili. Angeke likulahle, angeke liqambele amanga lizokukhanyisela.